Menen keski palai kepada South Tarik ubenai Februari senam arja arhuai u presiden pemerintah cakari USA u Joe Biden hakasin ke bandingkong ula pai teki navy ship lane ki jahatma cakate ke duriau ba kebadan hapadang cakap China bat Taiwan. Wala ong makan ka jingle cu Joe Biden kala pen tension lane kala pen kebiang ya kata ka jinga kloj hapadang kari USA bat China hapadang kate ke duriau ba cakap China bat Taiwan. Bat kat kum ka kubuar kebalami na puka US lai tu bakari US kala amba ka pai tegi jatma siapa ka tega South China Sea kum si bantaban lek dan ban le kat kum ka duty jaka US ha ka babaros kata ka jatma bat kum juru ki jatma ki syat tawir bat ha ka leng jaka tega duriau ba bala ru baka US ka amba kam simla rong siapa ka jaka China hende ka ya ka ka bade international bat ka buru ya ki kendon jaka international lo ha ka bade bat ki line jaka duriau. Bat ka China ru kala ong baka dan hak ban sim ya kari Taiwan bakan hap apa kari China namar bakin dang sang senang jaka Taiwan kumba arp 100 million lane ars pa sa paulak kide kinang China ki basyang basa apa kari Taiwan. Hendrai kine mentaki artli kiri kari China bari Taiwan kimia dai su akaju kari bat kilaya pait laya pra bat kilaya dan ka jang-jang ka sarkar. Hendrai kari China mentak kalakwa biang bakari Taiwan kan hab biang hapo ka China. Wala ang ru bahadin caka jingya keren padang kari Taiwan bat China bakinya jai-jai no halor kane ka jingya klumar congki hakate ka duriau ba South China haka baka China bunsin ka cupendik ya ka Taiwan bat ka plan ban kene ya kari Taiwan Henry ki beriau caka Taiwan bat kumjuru ka presiden caka Taiwan ki au makim sim lakwa su bancuannya ka China.